komanda Türk mırzalar gelingizler. Kızıl kilemine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birinci son gazısı şu Yaşar Birliği'ne başında başkanlar şu oylarına çıkan, oylarına görüşün. Biraz mesela biz Kadir alıp ettik. Andan gelin Bağır'a gecelik kardeşler, ağaların bir bağır oldu. Bağırızda bilindik olsun, rezolve olsun, bağır oldu. Şu bizim Türk mırzalarının adamları özün asılay istediğimiz üzerinde şu etmamızı isterseniz Жақ сөзіп жатқан жігіттерге қолдауыңыздарды көрсетіп аямаңыздар дейді. Анда мен урматтуу қонақтар келіңіздер, барлығыңыздарға бір жақсы маңдай тартылу ретінде Уылжан бийчилер тобуна көңүлдөрдү бурады. Уылжан бийчилер тобун чакыралы.
бийчилер кабына терең билдиребиз. Азаматчылар чыгармачылык ийгилик. Урматтуу коноктор, келиңиздер анда эмесе азыркы эң мыкты оюнчуларга, дарбазачыларга, бардык футбол шеберчилерине сыйлык тапшыруу үчүн бул жака Рыскелдиев Азамат Сабырбековичти чакырабыз. Азамат Сабырбековичке терең билдиребиз. Ысыккөл жаштар ынтымагынын жигиттерин аттан ыраазычылыкка футбольная лиганың ең мықты дарбазашысы Талайбеков Адилет. Талайбеков Адилет кызык менен чакырылат. Келиңиздер. Liga sayıma karşı muhtemelen dönüşüm. Canım, uyuşturucu ciddilerge harekatlar çok önemli. Лучший вратарь Талайбеков Адилет. Ардайым команданы салга сүйрөп, мыкты дарбазачы болуп жүрө бергиңиз келди. Андан кийинки сыйлык тапшыруу үчүн Türk командасынын жетекчиси Огонбаев Рустам Кадырович чакырылат. Жигиттер коньякты берели. Келиңиз берип болсачы. Саламат сарылығындағы жолы урматтуу ежелер, алалар, достор билер. Бүгүнкү кечеңерден сүйлөбүз басымендер ушул алган бестаңар баарыңыздарга ийгилик болсун. Отургайбыз ушул кечкен командаларга. Эмдики жылкы сезондору мындан көп экен командалар катышсын, күчтүүсү келсин. Спорт менен ар дайым денебизди, өзүбүздү чыгайды, кишилерге ийгилик. Уюштурууна жүргөн ушул Ысыккөл жаштар биримдиги жигиттер силерге Алла ыраазы болсун, кишилерге ийгилик. Эч качан оорубаңыздар, силер ушул үй бүлөңөр таштап, суббота баш нерсени сайын ошол баскайын ушул спортсмендер ойносуңдар, өзүңөрдүн убактыңарды бөлүп бересиңер. Силерге чоң рахмат. Çok rahmat. Ысыккөл жаштар биримдиги жигиттеринин атынан ыраазычылыкка. Uluslararası silahımız Arzu Ege'de Türk komandası'nda 3-4 yıldan beri şu bölüm komandasının aşağı yüzden aldığını türlerine alıp жүрөт. Ошон үчүн терең ыраазычылык, патриот киши сизге чоң рахмат.
Кумаш уулу Жанат сыйланат. Лучший защитник Кумаш уулу Жанат. Беріңіз. Çok rahmat. Ben күткөн эле эмесмин негизи. Баарыңыздарды байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңарга рахмат. Сыйлығыңыз құт болсын. Чоң рахмат беріңіздер. Нәрсе кейінге сыйлық тапсыру үшін Қызыл Су командасының жетекшісі Ибраев Темирлан Қанатбеков. Барлық мақтаудан бұрынға мақтап барлығы жақсы жол десе білмей тоқталмас керек. Барлығы сөйлеу сұрақталардың көңілдесі бірінші өткеннен қазіргі шейін жылыш бар. Мәлімдесі жақсы, өткеннің басында тұрғасына спорт беріп тұрады. Осы мезгілде жастарға беріп отқанда жақтасы көргім ең қадықты масқараға ауыларыңыз отырады, қараңғы отасына сіздерге де рахмат. Ана бірінші күн өткенде Ринат әрекетсіздер көрсіңір. Біз айтқанымыз Қызыл Су атынан, Қызыл Су командасының атынан әрбір өткен турнирде әрбір лига болуы сөйлеушілерғанда біз өзіміздің Қызыл Су атынан бір стипендия беріп тұрамыз. Біріншісінде алынған, екіншісінде шарттарға байланысты ұмтылып қалғанбыз. Ана бұл лигада біз Қызыл Су атынан birazdan özünün ağzına жараша телевизор var. Бұл ушул лигада көрүнбөгөн менен, ойнага чыкпаган менен эң чоң эмгек кылган балдарды бир эсептейбиз. Насибинин комментатор, оператор жигиттер Кызылстандан турнирлерде дагы ушул стипендия президентинде Кызылстандан берип турат. Бул жолкусу Насипсет кадрлы ушунчалык жылда ал өз кыргыздар темирди комментаторлордун катарына толукташып, сен толук талантың бар. Чоң рахмат Насип мырза, сыйлығыңыз құт болсын. Сатқынов Жаныбек, Жүсіп Абдрахманов командасы. Лучший защитник Сатқынов Жаныбек. Assalamu alaikum, hurmatli tuğanlar. Satqınov Жаныбек өзісі еңбек болып, астынан болып, мен еңбек болып, ал белбей алып, мен орнынан шықтым. Чоң рахмат, Жаныбекке аманатты жеткелі барат деген жақсы ниеттебіз. Андан кейінгі сыйлық тапсыру үшін Михайловка футбольный командасының жетекшісі Женалиев Билим Ишеналиевичті шақырамыз.
Mutlu Issikkol Жаштар Биримдигинин арасылык кат менен сыйланат. Лучший нападающий Керимбек уулу Элеман. Mutlu Çapulcu Kerimбек уулу Элеман сыйланат. Саламатсыздарбы, бүгүн кече коноктору. Ринатта ушул Искөл Жаштар Биримдигине чоң рахмат. Ушунча Искөл канча айыл бар, точно не помню. Ошол айылдын баарын бириктирген Ринат Арген, силерге чоң рахмат. Улуу байкелерге, спонсор байкелерге чоң рахмат. Колдоп коштоп аткандарга чоң рахмат. Алга Кыргызстан, алга ИКЛ. Mutlu Çapulcu Kerimбек уулу Элеман сыйланат. Çok rahmat. Andan keyinki Биздин тилек карашы Жолок экебиз алда программа чыгаралы. Номинация ИКЛ лигасынын лучший алматырин 53 голу менен 5000 рубль сыйлыгы менен Мусабеков сырга сыйланат. лучший бомбардир Мусабеков сыйга сыйланат. Issikkol Жаштар Биримдигинин ардак грамотасы арасылык каты кут болсун, сыйлыгыңыз дагы берет кут болсун. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү кеченин коноктору. Искөл Жаштар Биримдигинин уюштурушта чоң рахмат. Кенелде темсилде ушунча ил областын башын бириктирип аткан Лиганы толук биле аткан колдоочу байкелерибизге, эжелерибизге чоң рахмат иштегенге ийгилейм. Мындай максатка келсек, өз адам билгенибизге аман эсен болобу. Andan keyinki sыйлык тапшыруу үчүн футбольный команда Барскондун жетекчиси Илгедеев Даслан Кабылдаевич чакырылат. Келиңиз. Жылдын жаш Oyuncusu Seyitgaziyev Kutman. Şakraf. Лучший молодой игрок Сеидгазиев Кутман сыйланат. Issikkol Жаштар Биримдигинин арасылык каты чоң рахмат. Жаш оюнчу сыйлыгыңыз кут болсун. Мындай ийгиликтердин көпүн багындырып жүрө бериңиз. Issikkol командасынын жетекчиси Асанов Талат сыйлык тапшыруу үчүн чакырылат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор жана урматтуу спортчулар.
Çok rahmat belli bölümlerde varlar. Şunda yaxşı geç gündü oturup her birimiz birbirimizle tanışıp her birimiz birbirimizle söyleşip taşına kaymaya girişip oturan yaxşı geç gündü oldu desek olur. Al deyim negizgisi şu derin razıçılık şu İKL yetekçilerine Darşı cigitlerine çok rahmat sevgilim. Şunday en negizgi aytar sözüm ben bu öte okuyumdan negizgi. Şunday uyuşturup, şunday sport жағын тартып кетүү бұл мен көптен бері көріп жүрмін. Анан бизге ең жакшы түрткү берген бұл биздин улуу эжелерибиз, байкелерибиз да. Ушулар бизге аябай не только финансы жағынан, энеш жағынан дагы эле бай болуп ар бир команданын ушундай тазалап кетесиң да сөздөрүн. Жана ошол учурларда улуу байкелерибиз түрткү берип энеш бергенде биз айрым мотивация алып ошол менен дальше кеткенде түрткү берет да. Чоң рахмат силерге. Анан эң негизгиси бизден да Искөл команданын атынан жаш УКЛдерге белегибиз бар эле. Ошону берип кетели. Çok rahmat. Hayatınızda bulunuyoruz. УКЛдин açık turnirin belgilеген Туманов Бектур сыйланат. Открытие турнира Туманов Бектур сыйланат. Ысыккөл жаштар берилген анасылык аты. Всем организаторам и спонсорам сегодняшнего турнира. Желаю всем здоровья и все занимались. Спасибо всем большое. Rahmat. Keyingi sыйлык тапшыруу үчүн биздин темирчүбүз Ибраев Эрик Турганбаев чакырылат. Ысыккөл жаштар биримдигинин арасындык аты менен сыйланат. Лучший молодежь номинациясына сыйланат Төлөнбай улуу Төлөт. Мыкты чабуучу Төлөнбай улуу Төлөт. Assalamualaikum. Allah selamat. Çok rahat. Şu ligler uyuşturup. Çok
Şahmat. Andan keyingi sıylık tapşırığı üçün demirçimiz Sağınbekov Canarbek Bakıtbekoviç çakırlandı. Söylemeli böyle değilizler. Rahatsızlık vakti bildirelim. Isıkgöl Taşlar Birimliği'ne rahatsızlık vakti bildirelim. Лучший игрок среди ветеранов Кошкурбаев Нурлан. Baranlarda çoğun rahmat, en bilinçli rahmat düşünün. Ardagirlerin komandana maksat, temir falan. Büyük komandana çoğun rahmat, baranlarda çoğun. Sıyılık tapşırığı üçün demirçimiz Börübay Volkunbek Ladepoviç. Pazar günü gece grupları çok iyi tutku oyuncu namını kapsalarında görüşmelerinde bugün işte özünüzü nasıl bir işçisi görüşü geçişlerine kal Cumhuriyet Kutlu'na mabur bir geçişlerine kardeşlerine Isıkgöl Taşlar Birimliği'ne rahatsızlık vakti bildiren ağabeyler. Türk'ün en mutlu oyuncusu Muratov Kayrat, Kızılsır Kamanası. Лучший игрок турнира Muratov Kayrat. Ufa Ligası'nın adından 5000 rubl sayılı. Buna aytmoqchi bu yigit Makrovkadan Qizilsuvdan kelib, men o'zim opam Jedobizning terakmadi bo'lgani uchun Yavuz Boyish. Андан кейинги чакыртылган инсан Юсупов Фархат, завклад развития футбола. Bu
деп ойлойм. Рызыкгүл жаштар биримдигинин арасында каты менен Толкунбеков Ладикович Төрөбаев сыйланат. Юсупов Марфак кечирсем. Себебimiz kut болсын. Келиңиздер, урматтуу коноктор, азаматсыз. Ар дайым футбол кошунда өз саламыңызды кошуп жүрө бериңиз дейли. Эми жакшынакай керемет чыгармаларды Алисаңызды чакыралы. Анда эмесе Алисаңыз дайындаганча келиңиз дайыр болуп калыпсыз. Микрофонго эжекебиздин керемет чыгарма болсун. Кол чагып коелу урматтуу коноктор. Жакшынакай чыгармасынын тартуулар. Баарыбыз Жакшынакайдын жине отурдук эле эжекебиз сырдагына барып тегиге туруп келдик. Эжекебиз асла болсо өзүнүн ушундай футболго өзүнүн маданият жактан салымын кошуп Жакшынакай чыгармасын тартуулады. Сизге чыгармачылык ийгилик, талантыңыз ташкындап
Büyüklüğüne seslemesin. Olcalar olsa izlemesin. Şamrakka, hürmetli konuklar, gelingizler iyi mi? Hazırlıkta, iş çarabızda. Daha bir kadarlı konuklarımız var iken, Komçi oblası. Batken oblasının Kom gelingizler. Törevalar var mı? Batken Kom'u. Futbol Ligası'nın üzülü kuşlayı açılı azemlerinin son çizgilerden mutluluktayım. Biz aktan kullanmışlarız. Buna şeyin böyle genç liganına uçuruz. Andan keyin Batken Ligası'na açılgan bolçu. Buna emin Cez Oblast'ın her bir futbol komandası öz aldınca uşuntup biri-birine atandaşı bilen birinden biri ödüp öte çok iyiliklerge жетişiyorlar. Biz aralardan kullanmışlarız. Arkadaşlardan en aldınғы futbolistler, en aldınғы vratарларды көріп, biz толқынланабыз, анткени алар биздин балдар менен тең жап-жаш муундар өз алдыңғы. Бул бизди абдан кубандырат. Силерге дайым ийгилик каалайбыз. Ошентип Кыргызстандын жүзүн көрсөтүп, алдыңғы спорттун ийгиликтерине жетишебиздер. Рахмат. Ежеге арашылық білдірбес, ардайым ушундай четтерде олжақтарын bir-biringizге көмөк көрсөтүп, акыл кеңешиңиздерди аябаңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу коноктор, келиңиздер азыркы кептин кезеген Бордолу Ош шаарынын Ош коомунун жетекчиси бул жака келип сөз сүйлөгөн чакырабыз. Келиңиз. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuğanlar, Kırgızistan Respublikası'nda ısı Kırgızistan tarihte. Bunday ben öyle gelem, ıskırdan okumuşlularla güçlüyor, akademiklerle aslında çıkartırsa futbolistleri açarken benim futbolu tanıdım, ürüşümüşlerine çok rahmat. Uyuyla yapıyorlar. Dengelin öde жақшылықсыздар, рахмат сіздерге. Сіздерге болашақта келешекте өзіңіздің Пеле, өзіңіздің Рут Гулик, Платини, Роналдо дегендер сөйлесін. Чемпиондық тілектесіңіз. Сол рахмат сіздерге. Шоң рахмат. Ибраев Темірлан ағамызға сөз кезегі беріңіз. Biz hepimiz Ertan'daki bağlamlarla varlığı düşünüyorum. Kim Ertan'daki varlığı, Kur'an-ı Hayrat Kızılsuluk edilmektedir. Ağabeyimiz Hayrat Kızılsuluk'un şehri. Özgürlükler, Türkler var, Dağlıklar, Alsınıklı. Kılıççılarında Hayrat Kızılsuluk'un şehri, Kızılsuluk geçesi var. Kızılsuluk Armanası oyuncusu. Bir de uyantıcı hareket var, hep daha içinde bir koydu. Şoň rahmat. Gelingizler anlamese keyinki bir kadırlı, sıylı konuklarımız Talas oblasından, Talas koomunun yetekçisi geliniz. Assalamualaikum. Büyük tuğanlar, hurmatlı konuklar, ömrü geçtiğinizlerine öte jürek suyup kullanıp durabız. Bir kese şu Moskva 15 yılında gelgende bunday kızıl bilemler emes, bunday saklar emes, o жұмыштарда, кыйын учурларда биздин эжекелерибиз, байкелерибиз, аксакалдарыбыз эмгектенip жүрүштере, мына Кудайдын буйругу экен, саныбыз көбөйүп, сапатыбыз чыгамызды да жоготуп, мынакей кызыл билемдер дагы турган күн келди. Негизи мамлекетти, улутту, өлкөнү тааныта турган бул спорт жана маданият экен да. Ушул спорт жагына чоң салынып жаткан биздин кыргыз жигиттерине ыраазычылык
бирге чакырып баардык айыл райондордун башчылыгын бириктип спорт ошақтарын отырса, жаман жақтарда жүргенде орда ушундай жапжаш жигиттерибиз спорт менен аракет этип атат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай могул сахна, кызыл килем, бирге эстеп мүмкүн силер телевизордон көрүп, силердин бешчана максаттары болушат, дүйнөлүк тандалдырган футболисттер ушундай жерден чыгып туруп сыйлык алганда силерден бир бешчана аласыздар. Ошол бешчанын бир кичинекей тепкичине Кудай буйрса жеңип отурасыздар. Мен силерге каалайм, Кудай буйрса биздин кыргыз жигиттери чет өлкөдө эмес, Москвада эмес, дүйнө жүзүндөгү эң ушундай бийик аренадан кыргыздын жерине жеткиришин мен Кудайдан tilейм. Анан bir nерсе айтып коеюн. Баардык нерсенин башталышы болуп азыр бул жерден жаш жигиттерге ырасчылык билдирип атабыз. Ушул жигиттер бириктирип атат, ушул жигиттер чоң иш кылып атат депчи. Туура, азаматтар молодцы. Бирок андан да улуу поколение эстеп коюшубуз керек да. Мындан 20 жыл мурда кыргыз диаспорасын түзүктөгөн, кыргыз диаспорасынын өнүгүшүнө салым кошкон биз аксакалдарыбыз болду. Ошол биз көргөн Каластан жүйдө ошол аксакалдарыбыздын аркасы менен коомдор түптөлүп келип отуруп, ысыкөл коомун түптөлгөн. Ысыкөл коомун түптөлүшүнө силердин эжекеңер, Токтоган эжекеңиз, Кубанычбек айкеңер, Калай айкеңер, Акбар айкеңер, ушул жигиттер күнү-түнү эмгек кылып атып, ысыкөл коомун түптөгөн. Ошол ысыкөл коомунан райондор тараган, анан айылдар тараган, анан спорттук иш-чаралар өнүгүп отуруп, анан ушундай мектептерге барып атат. Биз да ушундай талас коомунда жүрүп өнүгүп өсүп атабыз. Бизде да ушундай спорт лигасы бар. Өзүңөр көргөндөй жана максат деген эмес бул. Ушул кейинки лиганын өнүгүшүнө, спорттун өнүгүшүнө чоң кадам салып, чоң иш баштап кетти. Анын аркасынан биздин Азат деген Куралай Азат үйүсүн турмак лигасын баштап 7 тууганын каршы бириктирип ойноп келдик. Бирок саныбыз көбөйгөндөн кийин, сапатыбыз жогорулгандан кийин жүзүп облас район болуп бөлүнүп келе баштады. Бул да жакшы. Ата-аналар ошолордун күчтүү тандалып, мен силерге ийгилик каалайм. Кыргыздын желеги дүйнө жүзүнө желбиретип, ар кайсы жакта чет өлкөдө өзүнүн жакшы жагысы менен жүргүп болуп жүрөт. Баарыңыздарга ушунчалык рахмат. Сөздү өз убагында сүйлөбөсөң сөз ата сөйлөт дейт. Агабыздын сөзүнө мен кыздырма кылып кошумча кылайын. Чынында мен мынау жерде 3 сааттан бери алып барып, ушунчалык мынау жерде Аргенди, Ринатты, жалпы эле Ысыккөл жаштар биримдигинин инсандарын көрүп, суктанып, толкунданып турам. Агабыз айткандай бир убакта кызыл килем эмес, жумшак жуурманга жаткан күн жеткен эмеспиз. Азыр караңыздарчы, муну азыр Ысыккөл жаштар биримдиги уюштуруп аткан азыркы иш-чара бул өтө жогорку деңгээлде өтүп жатат деп ишенем. Анткени уручение диплом болуп атат, жанында отурган инсан диплом албаса дагы ошол инсандан сабак алып атат, туурабы? Ошол инсанды көрүп, талпынып өсүп атат. Азаматсыңа жигиттер ушундай иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүп, Кыргызга кызмат кылып, агайлардын таалим-тарбиясын туура жолун багыттаган мыкты инсандар болгула деп дагы өзүнүн сөзүн кошумча келет. Ушул жаштарга да бир кол чаап коелучу. Азаматыңыздар Арген, Ринат, Мустафа. Нарын шаарынын, Нарын коомунун жетекчиси Дорогие милиционеры, барады бүгүнкү майрамдар менен эртеңки келе жаткан молдолор айтат экен, акмактардын майрамы менен куттуктайм. Бүгүнкү бул идея мен абдан кубанып атам. Анткени жаштарды мен сатайын эсептерди көп айтам. Кабинаға келип камашыгын токтотуп болчу депчи. Анан мындай деңгээлде кабинада эмес, кафе эмес, ушундай деңгээлде өткөрүп аткан бул жигиттер деңгээлде биринчи жолу көрүп атканмын. Мындан кийин да тааныш болобуз деп толук үмүтүм бар. Ишиңер алдыга жылсын. Эң биринчи ушул Ысыккөл коомун түптөп атканда Акбар айкем да болот, Тозун да болот, биргелешкен Москвадан таап алган бир тууганым да болот. Ошол байкебиз Ысыккөл дегенде жанын берип, күнү-түнү уктабай, ар бир Ысыккөлдүн аксакалына барып, эжекелерге барып, чогултуп Ысыккөлдү бир нерсе кылабыз деп жөнүндө биз жанында жүргөнбүз. Ошонун акымети 100 эмес, 1000 эсе
кайтыптыр жаштарга чын жүрөктөн ыраазычылык мазмунун атмандагы бекер жеткенсиндер уюштурган баракка 6-7 бала чыккан экен ошо биздин кичинекей кинотеатрдан барып калган киномузду көрүп келдиңиздер. Баарыңызга кайрылып Gelingizler anda mesele Jaşınakay barınızga жылуу маанай тартуулуу эркинде Ууржак бийчи сөз бийге кезек берелер. Сыйлуу Азери мурунку оюндардан мыкты оюн көрсөткөн 3-орун менен футбольный команда Жылуу Булак сыйланат. Келиңиздерчи. Жылуу Булак футбольный командасы мыкты оюн көрсөткөн.
3. orgun ağamız için onunla bir sevgi. Спортсмендер, жаңалықтар, чоң рахмат. Сіздерге жастарға сіздерге бойынша чоң рахмат. Рахмет. Шегір игілік, лигалар, чоң рахмат. Кішкентай басар-басар, иіңізге біздің үйіміз, біздің айызға қолыны төрағасы, тоқтаусын арбекте жол рахмат, арбекте жол рахмат. Және залы күрестен ойнауға арбек ішіне бір нәрсе айтылады. Шоң рахмат, жігіттерге қошақ қойды ма? Сәлеміңізден құтты болсын. Асамансыздар, ардайым ошондай чет жерде болсақ таган өзүңүздөрдү жаман жагыңыздан эмес, жакшы жагыңыздарды көрсөтүп, кыргызды алдыга сүрөй турган чыгаан орундардан болуңуздар деп жакшы ниет кылалы. Урматтуу коноктор, келиңиздер, мына эмеси мурдагы оюндарда мыкты оюн көрсөткөн үчүн 2-чи орун менен Жусуп Абдрахманов футболный командасы ыйланат. Шоң рахмат, келиңиздер, ийгизделикке сүрөт көчөлү.
урматтуу катышуучулар, эми эң акыркы, эң чечүүчү, баарыбыз көптөн күткөн биринчи орун ким деп турсаңыздар, баарыбыз келиңиздер. Баарыбыз бул жакта көңүлдүү туралы. Сыйлык алуу үчүн биринчи орунга футбольная команда Кызыл Су келиңиздер. Birinci orunga sыйлык тапшыруу үчүн Ысык-Көл жаштар коомунун биримдигинин төрагасы Токтосонов Арген Бактыбекович чакырылат. Жумабеков Иринат Мамырбекович ИФАдын президенти сыйлык тапшыруу үчүн келиңиздер. Ортолукка чыгыңыздар. ИФАдын президенти Жумабеков Иринат Мамырбекович, Ысык-Көл жаштар биримдигинин төрагасы Арген Бактыбекович келиңиздер. Обещает сильнейший, Лиган Адан, Бизин Кубок, Сергей, 20 000 рубль. Biz çempionuz. Rahmat büyük bağrına organizatorlar. En mutlu dengeli oldu. Sizlere razıçılığı bildirim. Bunday neseni toku bir ötürü özüş gerek. Rahmat sizlere. Başka komandalardan Uzbekov 7 yıldır. Kendine korktum, ağrına rahmat ettiklerine sevgili, denizalım, başkanımız kim olsun, şu toplantıdan karasakta koyup cüveleri varlarına neti oldu.
ашып тұрғанымызға бүгінгі шүкірлер. Барыңызға алар шындық саулық, ұзын өмір, бүгінгі ұшық бөлік. Салтанатты ұйыштырған бәйге серігілері, әрген барыңызға чоң рахмат. Барыңызға чоң рахмат, салтанатты қашқаныңыздарға. Ойнауға, ұтқыға, келіп келгендеріңізді екі чоң рахмат. Су чемпион! Ушул моменттен ушул элдин арасынан болуп жаткан өзүбүздүн игрокторго айтып кетейин деп элем. Биздин игроктор Фархат, Кайран, Калган Молданов, Мудафа, Лучик, силер вообще молодцы. Денсаулык болуңар, өзүңүздүн жүргүлөр, албасын. Игроктордун бактылуу болуңар. Кызыл суу Шындығында бұл только жалпы қызыл суықтардың командасымыз бұл қызыл суықтар. Қызыл суықтар бұл өзінше бір футбольный семейка, спортивный семейка болып қалды. Бұл жақта жалаң ғана қызыл суықтар емес, бізде ретілген бұл футбол. Ошондықтан да елге айтып кеткендей біздің инициативтерімізге чоң рахмат. Анан бұтақта бары өңкөсі спортта жүрші. Шындығында барымыздың өзіміз ұнтыған. Анан бұл біздің Москвадағы қызыл суықтан көтергенде, қызыл суықтан командасы көтергенде ең бірінші жеті болуыз. Бұнан аттағы дайын тұрса, ұландысы болсын. Бұл кубақтың жиындығы, бұл біздің айылдың жалпы қызыл суықтан жиындығы жеңіштерден бардығына жоғырады. Чоң рахмат келіңіздер, естеліге мен сүрөткөн чырынағы ананы сақтамызды қошық келіңіздер. Қызыл Су командасы азаматсыздар жеңүүчү мыкты команда болды. Урматтуу коноктор, келиңиздер, сахнаны бошотуп бериңиздер. Бул жакарда асыл инсандар. Ишибер кетпей турат. Урматтуу мырзалар, айымдар, ешким ешана кетпей турсун. Бактырган иштин аягы бар дегендей, азыр биз бул жака бүгүнкү ысык көл футбол лигасын сыйлоо аземинин жауап берүү үчүн, жауап жайкалоо үчүн жердеги коомунун жетекчилерин чакырабыз. Азаматтар, отырдан қойсаңыздар оғын ішіне. Ең сүрөткө сөйлесіздер шашпай. Бүгінгі Қытай байрамын тапшырулар әрі жақсы болды. Шулча ойындың үстінен улам ойын болды. Сөзім лигасынан ең қиын екені бүгін тасықталды. Азаматтар мұны тоқтау болмақ. Біздерде келешекте дүниелік ойындарда көрелім. Дүниелік ойындарда прямой эфирде отырып алып біздер шимали дейміз. Бұдан кейін баяғы жігіттеріміз шындай ойнау өтеді. Бұл шunu uyuşturan abim Rinat Sergey razılık bu yedeki grupakların adından böyle halk olsun.
Ата шойда тұрғанда айтты биыл Юсуп Абдрахмановтың 120 жыл өткен Ошомо қалада Юсуп Абдрахманов атынан футбол турнирин уюштурабыз да Кудай буйрса. Ошомого келип катышып алуу болду. Юсуп Абдрахманов бул жекеле спортко эмес, бул Кыргыз элинин коомдук ишмери секретарь десек болот. Ушул турнирде биз федерация иштебейбиз. Бул республикалык деңгээлде болот да. Ошого даярданууга тренировка Кудай буйрса, биз азыр так датасын айта албайм. Болжол менен июнь айында болмак да. Кудай буйрса. Азыр эке команданы даярдаңыз. Анан ошол турнирге Кудай буйрса Кыргызстандан 7 областтын губернаторларын чакырып активдерди чакырабыз. Эми колунан келгендер керек, бирок губернаторларды коом башчылар, областтын төрагалары ошолорду чакырып алып келип бергибиз керек. Кудай буйрса ошондой жакшы пландар бар. Даярданган чоң турнир болот. Республикалык деңгээлде. Рахмат барыңыздарга келип колдоп бергениңизге. Биздин жаштарды колдооңуздар. Чоң рахмат, келиңиздер. Жедage урпактардын инсандары, асылдары сиздерге расыл билдиребиз. Мен ушудан пайдаланып, бир жакшы нерсени айткым келип турат. Негизи эле кеп бөлүнгөндө эмес, туурабы? Ысык көл мамлекетибиздин бербеди. Ысык көлдөн эмне деген гана чыган инсандар чыккан. Мисалга айтканда, жүрөгү кан жүргүзгөн Иса Кумбаев. Дегеле бери жагы манасчылар Саякбай Каралаев. Бери жагы айтканда, мамлекет деген ичкен ачып таштаган Юсуп Абдрахманов деген мыкты инсандар чыккан. Мен азыр ушул инсандарды көрүп ушунчалык сүйүнүп толкунданып турам. Кудайга шүгүр, учубуз кул эмес экен. Ушундай залкар, асыл, мыкты инсандардын учугу эмес, Кудай буйрса, Кыргызга кызмат кыла турган мыкты жаш инсандар өсүп келатат деп жакшы ниет кыламын. Азыр Ысык көлдүк жалпы бир туугандарды куттуктоо иретинде браво номинацияның жеңүүчүсү Шайыра Максатбекова кызыбыздан бир керемет чыгармада бола берсин. Анан иш-чарабызды жыйынтыктайбыз. Кол жакпайлар. Келиңиздер.
Çağrı'nda şair Telegrafı müdürü çıkarmacılık. Hormatly konuklar, elimizler. Ысык көлдүк бекугандар. Маданиятты, талантты сыйлаган элбиз. Башталган иштин аягы бар дегендей, ушул иш-чараны эртеден бери буту-бутуна тийбей, ушул иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүүгө далаат кылып, кызмат кылган бул жакта биздин уюштуруучу инсандарды Ысык көл футбол лигасын сыйлоо азырын жабык деп жарыялоого мен бул жака ИФОдун президенти Жумабеков Ренат Мамербековича жана Токтосунов Арген Бактыбековичи Ысык көл жаштар биримдигинин төрагасын чакырып коюп, бир кол чаңалап менен чакырып алалы. Асыл инсандарды келиңиздер. Ренат мырза, келиңиз. Şu gece nasıl beğendiğinizde adam çok rahat. Sınırında uçuşa yedi çocuk, uçuşa yedi başı biraz da olsa dedikçe uçuşa olma, hırmatı degetirme, kalıp boşluklarımızda da özümüzü sizleri bağırırsa da adam çok rahat. Birazının dışında uçuşa sevgi olmazsa geriye bizim Turana alanımız, ecelerimiz sizlere de çok rahat. Kuşlar, bizler de sizlerin çakırımızlarla gayet sizlerin de konuk oldu. Uşucakta, bugünkü işlerde, bugünkü şu Kırmayı, Aralık Ötkür, Üskül Futbol Ligası'nda hayırlı ortalarda, hayırlı komandalar, oluşumuyla mutlu, naminatlar, mutlu oyuncular, yakışıklı, özgürlüklerini ziyanlarlar, sizleri şu filmimizden mutlu olsun demek için çalışmalarla şu orun alan komandalar, bizim Uğur'un ağalarımız, Uzak'ta 3. Orun Türk Mırzalar komandası, 2. Orun Kızılsu komandası, Anadolu 33 plus Atagelir turnirinde 1. Orun alan ölçümüşü, Üskül komandası, Sivanat Bardırsa'da çok rahmat, sevgilerimizden mutlu olsun. Turnirimizde Öfeo Futbol Ligası'nın şu Jogorku Ligası olduğunda özgür divizyonu bölünüp alçakta özünün mutlu dengelin görgözlük şunday bir taşı жетişkenliklerge жетip bardıq komandalar sizlerdi çin жүрөктөн куттуктайбыз. Чынында биринчи жолу уюштуруп ушундай жакшы результаттар болду Үскөлдүн футболу үчүн. Буюрса мындан ары жакшы чоң ийгиликтерге биргеликте жетебиз деп ишенем. Бул Taşlı divizyonda 3. orun alan komanda Жылуулар komandası topluluğu aytı gelsem, ben özüm Жылуулар aytı kulu olup, bu zatta benim ağalar, bir turanlar, benim apam, bir turan ecelim anlaşım geldi. Жылуулар komandası 3. orun alandığı için mutluluklar. Andan keyifli, bizden Yusuf Abdurrahmanov komandasıları Öfeo Futbol Ligası'nda жақсы bir görgözmüştür. 2. orun'a tatlıklı eğim oluştu. Rahmat sizlerge ağalar. Yaxşı oyun görgözmüştür. Buyursa Öfeo Futbol Ligası'nın 2. turnirinde, keyinki turnirlerinde sizlerge жеңиш, ийгилик алайбыз. Ana bugünkü uşul iş-çarada bardığımızda gördüğümüzdür. Bardığımızda uşul nerseni görüp, uşul nerseni algan kadar aybay çok motivatsiya bolup, intrigalar bolup, aybay turnirimiz kızıklı öttü. Uşul Jogorku Liganın çempionları Kızılsu komandasıdagı sevinizler mutlu olsun. Bakın katışkının жалпы ушул кеченин меймандары сиздерге чоң рахмат, ыраазымын сиздерге, чоң рахмат. Урматтуу биздин коноктор, кечээси дайыр жок келгенге чоң рахмат. Эми кемчиликсиз эч болбой, biz liganın jeke futbolcularımız, jeke düşünmez, bu
bağlısı sizler var. Bu video yaşayıp, oşondan biz bağlıyoruz. Birlikte unutmakta, yaşımız kavuşlarına birlikte özgürlüğe. Beni bilmeyen soğukta yaş makinelerle güldük, oşon çok üzüldük. Neden ki yaşlı, özgürlükten ölür, oşondan vardır. Birlikte onları tek razısını merak etmekten, Müslümanlarla Abdurrahman'ın birliğine, Psikolojikler Birliği, Cenab-ı Üyası, gelen hurmat dominen, hizmatlı birlikte dayanırız. Çok Çok rahmat. Hormatly konaklar, Kırgız Jakşy başkaça elbis. Bütkön işe sınçı көп degендей, бүгүнкү иштер кандай болду? Жогорку деңгээлде аны өзүңүздөр байкап, баамдап турасыздар. Ушул мыкты деңгээлде, жогорку деңгээлде кындыксыз, кылбат иштеп чыккан ушул уюштуруучу асыл инсандарга бир кол чапкычы келиңиздерчи. Бүгүнкү иш-чараны жогорку деңгээлде алып чыккан barımızlarga kızıl bilet döşep mutlu dengeli yaptıkan uşul bizden uyuşturucu jigitler ısırkoy yaşlar bilindiğin mırzalara azamatsızlar gelingizler uşul insanlarga bir kol çapaylıça bugünkü işlerini doğru dengeli alып çıkan Toplumlarga ayta geçmesi kaldığı geçmişsiniz. Şu usuldan ayta geçmesi, uşunca işlerini uyuşturup, gündür hizmetinden şu canlılar жүрген Müslümanları bularda biz Müslüman yaşlarının sürgünleri atnan atab cevap öldürür bir Kur'anlardı, araştırma kalkıyoruz, bir Kur'anlardı, calpı atab Kur'anlardan görüşünde sevgilim, bir Kur'anlardı, sınıfları, ata lazımın şu büyüklerge, şu büyük Kur'anlarga, ananlar şu geçen uyuşturmağa, çok salgılar koşmam, recelik, analarga, Terimler, sevgili partnerler çok rahmat. Bugünkü şu Lüfer Futbol Ligası'nın Silo Azami cevap ettiler o uzadı. Çok rahmat. Hormatly konaklar, gelingizler. Adattan programadan sırtkanı ve kulaklandırma aytagedili 20-21 fevralda Евразия клубунда Улук Манап деген мыкты ырчынын чоң шоу концерти болуп, байланыш телефондору Евразиянын байланыш администрациясына, Монто Кристон администрациясына байланышсаңыздар болот. 20-21 Улук Манап Евразия клубунда. Сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга терең иш-чарабыз